Encore semaine le temps me da pana mi to hebe mi wo de ka kpakplim le eƒe yeye ƒe ndi me wɔna yiwo ke miano wɔna mi le eƒe akpeve kple bla avevɔ ade yi ke me mi le fia me. Meda kpena mi ava leke mi wo ɖeka kpakplim. Yo le ƒe ya ma tso dzoɖa va yi ɖe fia le kɔsiɖa sia kɔsiɖa ma mi miaƒe ŋdi wɔnawo ge yi ke nye miaƒe morning shows ke enye tɔni megbɔ ezokpɔa dzi nɔ ganɔ mia kplɔm. Mi wɔ ge vovovo. Dzoɖatɔ enɔ ge tɔxɛ, blaɖatɔ enɔ ge tɔxɛ, kuɖa nenema gake nane koŋ yi ke kpɔ ge mia le wɔnawo katã me nye miaƒe ŋusẽdoamenyawo alo motivational alo inspirational segment. Ŋdi sia ŋdi ne mi wo ɖeka kpakplima mi nya ɖe se ge yi ke miakɔ kplɔ mia ɖokuiwo, nya ne yi ke miakɔ do ŋusẽ mia ɖokuiwo yi ke nye miaƒe inspirational segment. Ke ne mi yi dzia mi gegre nyadzɔdzɔ totiwo me mi gɔme dze ge tso miaƒe amu ŋutɔ me afia wonye be TV stationia ƒe zi le hoa miadze gɔme tso nane yi ke dzi le miaƒe ho ŋutɔa me adi yi ɖe miaƒe amu ŋutɔ me afi miagre ʋedukɔwo katã me. Miaselawo wosa mia ŋkɔ le Togo, Benin, wosa mia ŋkɔ le West Africa katã, ɣetoɖoƒe, ɣedzeƒe kple Afrika titina me dukɔwo katã wosa mia ŋkɔ. Europe dukɔ aɖewo, Asia dukɔ aɖewo, xexea katã godo yi ke tsiaka kple eve nyigba TV le miaƒe satellite decoders dzi katã kɔ wosa miaƒe ŋkɔ. Ta mɔkpɔkpɔ nyui aɖe ya wònye be mi katã miawɔ ɖeka. Mianya be miawo ŋutɔ miatɔe, miawo ŋutɔ miaƒe denyigba ƒe wɔna tɔxɛ aɖe nye esia yi mianɔ ɖeka wɔm kpakple mi. Wɔna dze gɔme gãndre sia gãndre. Ne ƒo ŋdi gãndre ko le mia gbɔ. Tso gãndre ƒo kaka va se ɖe gawo. Ke ne mi wo miaƒe inspirational segment alo miaƒe ŋusẽdoamenyawo vɔ mi kpo ta ne ma miazɔ ŋgɔ akpɔ nyadzɔdzɔ totiwo yi ke zu ha tsi asisiwo ŋu he kaka ɖe miaƒe ŋutɔ katã me yi ke nye miaƒe trending stories. Ke ne mi tso afi ma miage ɖe nyadzɔdzɔ gbalẽwo me. Nyadzɔdzɔ gbalẽ yiwo ke nye gbalẽ xoxoa Daily Graphic, Ghanaian Times, Chronicle, Dispatch kple tɔmɔ katã o miagbɔ nɔ ge. Mi gagegre me ale be miakpɔ nu kae nye nyateƒe kpɔtɔe ke nyadzɔdzɔ katã yi ke kaka ɖe aʋalawo katã dzi. Emiwɔ miage ɖe miaƒe mogbadza foniwo dzi miakpɔ news blogs wo nyaka gblɔm wo katã le. Miwo katã wo ge le wɔna ya me. Ke mi mewɔ ge mi me dzitsi ge koŋ o, mi wɔ ge bɔxɔ gake ne mi dze ŋgɔ yi ko ganɔ nyonyom, anɔ kakam ɖe me. Ta maxɔ dometsotso kpui aɖe ne metrɔ va miazɔ ɖe ŋgɔ. Yo, nyaselawo afi manava betini hɔrɔn bɛɛ fɛ inspirational
strong amanu nyamuri amana magba foto gbana molo danye fomakpo yakugba hanene maono Yo, nyasala miawe zon cho do cho pima et que mie hofiame. Donc ji batoni magboy agbe et que ça me miele. Donc me ka pom le miele mi apa TV a oji ye nye me mi agbon no ga cho fifia ba se de ga ewo. Wo na ikan ko se me miele pon kwenye avao mignon. Avao mignon. Nenema yɛrɛ kone wona ya wona ya ji ge nkeke de shari ke la posira do wonka ko kata i kenya jura bla la pula ya ora fida ke gandra sha gandra ko hoji na no tv agbo na mianko sem tv jo ha anya be mun phone mo baja yo kata o ha facebook ya takpo mi le facebook ta ne mi de ba tv le facebook wa Miankosege, Miakbogalafuma. Yo, get me a get a inspirational segment, me. What's our inspirational message for today? What is our inspirational segment for today? You know, there's a new year. We are in a new year. This is the very fifth day of the first month of 2026. And our inspirational message is simple. You cannot move forward looking backwards. You cannot move forward looking backwards. Egbeƒe ŋusẽ dona menya, egbeƒe ameɖokui kplɔ nya yi ke me dzi miakɔ da ɖe mia gbɔ yi ke be mi katã miabu eŋu adegbe tso ŋu alebe akpɔ leke miaƒe azɔzɔlia nye mate ŋu anɔ ŋgɔ yim anɔ megbe kpɔm o alo mate ŋu anɔ megbe kpɔm abe ayi ŋgɔ. Mi katã miabe ƒe atrɔ, mi katã miabe ƒe me ya mi le. Mi mate ŋu atso ƒe xoxo ƒe vevesesewo, ƒe xoxo ƒe dadaƒowo, ƒe xoxo ƒe kuxewo, ƒe xoxo ƒe nyatuamewo, ƒe xoxo ƒe nudzɔɖamedziwo, ƒe xoxo ƒe kuxewo katã akɔ kpla ɖe mia ɖokuiwo be miakɔ ge ɖe ƒe ya me. Ye ŋkekea de mi le agbe. Egba va tu mi ɖokoa edze mianya be mɔkpɔkpɔ li be enuwo natrɔ. Ta ehiã be ne mi gegem ɖe ƒe ya mea, mia awɔ ɖɔɖɔɖo yeye aɖewo. Eƒe yeye, agbe yeye. Eƒe yeye, susu yeye. Eƒe yeye, tamesusu yeye. Ɖoɖo yeye, azɔli yeye, kutrikuku yeye. Mi katã mi ha dodo, mi katã mi gbla, miawɔ mia tɔshiŋu adze agbagba be mɔkpɔkpɔ yi ke Mawu na mi kple nunana ma yi ke nye agbe yi ke wòkɔ na mia, miawɔ ŋdɔ atraɖie, awɔ ŋuteƒe. Ta ne nye ŋkɔ se fia ne gbɔdzɔ, ne nye ŋkɔ se fia aɖukli ɖum, ne nye ŋkɔ se fia wɔ no bo, ya megale ɖeke me o. Naneke menye naneke nɛ o, ya mele ameawo dome, nuteƒewɔlawo dome, hotsuitɔwo dome. Yeƒe ŋkɔ mekpe du o, meɖeɖem na ye o. Awo, menye susu nyuitɔ ma o. Eye mi gege ɖe ƒe ya me kɔ, abe leke wɔna yeye mia gbɔ ɖo mee ne. Gbawo tso gbea, enu yeyewoe Mawu wɔna. Gbawo tso gbea, mɔnukpɔkpɔ yeyewo Mawu nana mi. Gbawo tso gbea, tɔtrɔ yeyewoe Mawu nana mi. Ta edze be miatrɔ ɖe ƒea ŋu, miaɖa afɔ abe ame yiwo ke eƒe yeya va tu ene. Agbe xoxowo, xɔlɔ̃ xoxowo, nuwɔwɔ xoxowo, tamesusu xoxowo kple aleke mi wɔ nuwo tsã va yi, dadaƒo xoxo yi ke na be mi le ale yi ke mi nɔ va yi, edze be miawɔ ɖɔɖɔɖoawo. Alebe miakpo ta ne ƒe ya, miayi ŋgɔ, awɔ nuteƒe, alebe dagbe nava na mi, eme nanyo na mi. Mawu nayra mi. Ye nye miaƒe motivational message alo miaƒe ameɖokui kplɔ nya yi ke miakɔ atu mia ɖokuiwo le ƒe yeyea me. Nyaselawo, Ƒenyigba TV le Facebook, miata ŋu ana mia nɔviwo, mia xɔlɔ̃, mia ƒometɔwo yiwo ke le gbetatukpɔ katã me yi ke doa xegbe akɔ be woatse ka kpakpli mi, ne mia ŋkɔ sem le Facebooka,
na amewo nanya mí me fi ke ne míakpɔm le na eka yi ke dzi ne tsatsɛa wɔm ne le kpakpli mí lea nasu ame sia ame yi ke nye wo hã wo xɔlɔ̃, ame sia ame yi ke le katsatsa tɔxɛ aɖe me kpakple wo le Facebook kɔa nanɔ so dzi. Luka me nava kɔ da ɖe WhatsApp status nana be nana ame sia ame nanya be eŋu tɔxɛ aɖe dzim. Dukɔ ya yi ke nye ƒe dukɔ mía denyigbae, mía tɔgbuitɔgbuitɔgbuiwo kple mía mamamamawoe le nyigba ya da ɖi na mí. Egbe yi ke le ŋu na mía xegbe, tsitsiawo gblɔna be xegbe xe dona. Ta ne enye ŋkɔ sem le ʋegbe me yi ne se ʋegbe, ela le Russia o, ela le Ukraine o, ela le Venezuela o, ela le America o, ela le Togo o, le Ghana o, le Benin o, nu yi ke wodze be na be dada aɖe ne ge ɖe me o, dada tɔxɛ aɖe ne ge ɖe me o. Ne dzo dzi nɔ be eŋu yeye aɖe gadze gɔme, ne dzo dzi nɔ be eŋu tɔxɛ aɖe gadze gɔme, ne dzo dzi nɔ be míawo mí gasi kpem gaŋteƒe wɔm, nanye ame gbãtɔ ɖe yi ke anye ame yi ke tsia aka kpakpli mí, anye ame yi ke ŋlɔna ŋu ɖo ɖa na mí, anye ame yi ke ƒona aka na mí, anye ame yi ke sia ya edzedzem alebe wònye nye kpakpliwoe wɔm, nenemae wɔna nɔnɔ ge ma. Ɖo ŋku dzi be egbatɔ nɔ ge tɔxɛ. Abe leke mena mienya nye ne ƒo ga andre miniti blaatɔ̃a, míaxɔ dometsotso aɖe alebe matso ŋgɔdoha aɖe ada ɖe mia gbɔ. Ne metrɔ va megegege ɖe nyadzɔdzɔ gbalẽwo me alebe matɔ tsi nyatakaka ɖeka va ɖo yiwo ke nye nya yiwo ke kaka tsi míaƒe yawo me. Ne míawo ma ƒo ga nyia, me dometsotso aɖe xɔ ge. Ke manɔ mɔ kpɔm ne sɔhɛfia Sefaji Agama yi ke nye bosomtoe ametsiaŋuto me yi ke mí le Poly alo Whole Technical University. Nuto ya yi ke woyɔna be wɔtoe, nuto ya ƒe assemblymenɔla ye nye Honorable Sefaji Agama. Yi ke ganye nyaŋuɖela na NDC le titina ametsiaŋuto ya me, Whole Central National Democratic Congress's Communication Officer, Honorable Sohefia Sefaji Agama is my guest in the political segment of our shows. Menye yere de babago. King David Nogbe, ikenye prominent member alo agbonugla le NPP ho titina mechiaŋuto ya me ihe agbonyonoge mi nyawo me dzroge fun. Nyagbanto yi ke me dzroge miala nye woƒe office alo woƒe Whole Central NPP office yi ke wogba dzim ɖeka nye va yi elabe wohiã ne emɔ, wohiã ne teƒea be ne wòakɔ elabe dukɔkplɔla His Excellency John Dramani Mahama kple ŋutimewo kple Ghana tɔ vovovo wogbɔna takpe ge ɖe Whole Sports Stadium. Numa na be etsɔ yi ke va yia, Honorable McCarthy Kofi Buanya yi ke nye chairman ne Whole Central, Whole Regional NPP, Whole Regional NPP chairman, Honorable Kofi Buanya. Honorable Kofi Buanya. Eno hunto mafia alawe echosafi dashine Frank Ahaze yi ke nye Whole Central NPP to ƒe zimenola be yewoƒe regional office xoxo yi ke le Guinness laƒo le ʋuafia yi ke va klo yewo gbugbɔ trɔ shintsi, yewo gbugbɔ de kantsia dzi, yewo gbugbɔ si aŋɔ nɛ alebe wotso mɔkɔkɔe dɔwɔnu yawo kple zikpuiwo kɔ da ɖi wotsɔe da asi ne Honorable Frank Ahaze yi ke nye Whole Central NPP tɔwo ƒe chairman. Ta le míaƒe ho ŋutɔ ya me nyama enye nya ɖe yi ke mi gbɔna kpɔkpɔ ge ɖa leke wodzɔe be party ƒe office nava nɔ gbagba alo va gbẽ, leke wodzɔe be wote ŋu kpɔ ga gbugbɔ dze teƒe ya ɖo. Nyama enye nya gbãtɔ ke Sefaji Agama kple King David wo mía domenɔ ge alebe woakpe ɖe mía ŋuti míatso nyama me.
baleke mi ami nyai na lo mi asie na dukɔkplɔla ne America Donald Trump etsɔe da ɖe yaʋala dzi mi katã míekpɔe be eva yi le Venezuela tɔwo ƒe dukɔkplɔla le wɔna tɔxɛ aɖe yi ke dzi ŋkeke 3 yi ke va yi me yewo tso yameʋuwo heɖiɖi ɖe Caracas yi ke nye Venezuela dukɔ ƒe tanɔƒe ke wole dukɔkplɔla ma Maduro kple esrɔ̃ alebe míekpɔ nɔnɔmetata aɖewo le yaʋalawo dzi ekaka ɖe yaʋalawo dzi míekpɔ be wole Maduro nyateƒe alebe wode ega asi nɛ. Míekpɔ ŋu abe edzedzem abe ele etsigui ɖe asi eɖo nane abe tsitsi ŋkume katã le yibɔ edzedzem abe wokɔ nane kɔ tso to nɛ abe Walkman yi ke mikɔ saa enya ene. Edzedzem hã be wo soja wɔme 2 woli ɖe asi alebe wokɔe do go ɖa le Caracas le Venezuela dukɔ me hekɔ yi ɖe America. Ke míekpɔe ɖe dzesi be Donald Trump ŋutɔ gblɔ be ye fifia yexɔ dukɔkplɔla xoxoa alo dukɔkplɔla yi ke nye Venezuela tɔwo ƒe dukɔkplɔla ɖe America dukɔ me ke yewo kɔe da ɖe gaxɔ ɖe me alebe yewo ŋu me dzrom kpakple yewo kplɔ ge kple se America kple ƒe sewo alabe ewo ŋugbegblẽ aɖewo abe dukɔkplɔla le yiƒe dukɔ me. Nyama nye nya ɖeke gbã tsi yawo me. Mi menya ne nu yi ke woɖo ɖe ŋku dzi nea tsitsiwo nye lo alo ɖewo be megakpɔ ŋu o. Mi menya ne nu yiwo kɔ tsɔ to nea nane sem wole alo ha ƒom wole ɖe tome nɛ o alo wobe megase nyawo hafi va ɖo America dukɔ ma mikpɔ be zɔ enɔ gbɔgblɔ na amewo be happy new year happy new year. Ta nyama enye nya ɖeka yi ke nye nya dranyi aɖe ke kaka ɖe miaƒe yame. Ke afɔ ɖeka li ne nya ya enye be dukɔkplɔla ƒe kpeɖeŋutɔ yi ke kpɔna míaƒe katsatsa kple gbeta dukɔwo me míaƒe Minister for Foreign Affairs míawo ŋutɔ míaƒe North-tɔwo sɔ takpe hame yi la Honorable Ablakwa Okudzeto Ablakwa eŋlɔ gbalẽ lɔbɔ aɖe kɔ da ɖe yawo me mi gege gbalẽ ma me hã be medzodzi na eye abe dukɔkplɔla ƒe kpeɖeŋutɔ yi ke kpɔna míaƒe katsatsa kpakple gbeta dukɔwo me kple dukɔ godo be America dukɔkplɔla la va le dukɔkplɔla nɔ eɖokui si le ŋutɔ dukɔ me akɔ wɔ aboyo meme le America o ɖe ya ta yewo va bia be America dukɔ ne ɖe asi le dukɔkplɔla yi ke wole tso Venezuela ŋuti be nɔ trɔ yi woƒe dukɔ me alebe wòkplɔ woƒe dukɔ. Menye ye ɖeɖe koe gblɔe o ke China ƒe dukɔkplɔla ya ƒo ŋu. Xi Jinping gblɔ be edze be woaɖe asi Maduro yi ke nye Venezuela dukɔkplɔla ŋuti be wòava woƒe dukɔ me awɔ eƒe dɔ. Gakea elele dzodzi ne dukɔkplɔla triakɔ wɔme 2 aɖewo yiwo ke nye Emmanuel Macron nye dukɔkplɔla ne France ebe yaya yewo nya xoxo be ame yi ke le mo le fia yi ke nye Venezuela dukɔkplɔla enye akplãme enye dictator ta eɖeɖe ɖa mewɔ ŋku na ye o. Ke Keir Starmer yi ke nye dukɔkplɔla ne United Kingdom ehã ƒo ŋu ebe yewo li aɖokonyo elabe yewo nya be wometsie ɖe mɔ nyuitɔ ŋu o, wotsie ɖe mɔ madzegadzi ŋu ta enye ame manɔ seŋu eƒe dukɔkpɔkplɔ enye dukɔkpɔkplɔ manɔ seŋu ta dukɔ dranyi wɔme 2 wode ŋu ya amewo France kple United Kingdom edzɔ dzi na wo be wole Venezuela dukɔkplɔla va kɔ wɔ aboyo meme le America gake China be ao kpao menye nenema wòdzi be wònɛ ma o. Ke míawo ŋutɔ míaƒe Okudzeto Ablakwa eƒo ŋu ɖe dukɔkplɔla teƒe hekɔ agbalẽ kɔ ɖo dzi ekɔ kaka ɖe yaʋalawo dzi ekɔ ɖo ɖe America dukɔ be ne woɖe asi Venezuela dukɔkplɔla nyama ehã nye nya ɖe yi ke medzro ge mia la ne ƒo ganyi ta no to dzi. Biabiawoe nye be
akpatsetse ma le mía sia, ŋusẽ ma le mía sia, ŋusẽ ma le mía ŋutia, kesinɔnu etsi le mía sia. Etsitɔwo ƒe nuwo, dukɔ triakɔwo ƒe nu glãmaglãma wɔm ɖe ɖoka mía. Míawo hã ɖe míata de ŋu nya ma me. Míahawoe nye Amerika. Alo awo, mía katã ame tɔxɛ mi nye amenɔɖokui siwo mi nye. Ŋusẽ ɖeka le mi katã mía si. United Nations alo dukɔ teƒoƒu habɔbɔwo ƒe se ɖeka yetae yete mi katã mi le. Mi katã míade ta gu ne se ma. Esea na wo dɔ le nyateƒe me. Ameyibɔ na bu yevu, yevu na bu ameyibɔ. Yevu kple ame babiawo, dukɔ babiawo kple ame yiwo ke nye socialistwo alo ame yiwo ke womexɔ gadzidzi gakpɔkpɔ vivivo, ameɖokuisi nazu kesinɔtɔ ga nanɔ si gleglegle. Womexɔ dukplɔɖoɖo ma dzi se o. Awo xɔ se be ne edu li ye ga le dua sia, wɔme ga me sia me nakpɔe wòanye sɔsɔmi na sue. Eyawo enye nya yiwo ke akaka ɖe míaƒe yaʋalawo dzi. Yaʋala mamleawo katã eyawo ko gblɔm wole. Gakea aɖo ŋku dzi be le Ʋenyigba TV-a mi dzrona eŋu enya me alo mi nya me dzro ge atraɖie. Mi gbagba sia gbagba dze ge aku nyawo me age ɖe ame xoxoewo ƒe dɔ me. Axɔ nyateƒe xoxoewo akɔ da ɖe mia gbɔ akɔ tu mi ɖo. Ta ekpɔtɔ be miniti 5 ɖe ko ne maxɔ dometsotso ya ɖako nye ŋgɔdoxa ɖeka ɖa da ɖe mia gbɔ akɔ do modzaka na mi. Ke ne metrɔ va miage ɖe nyadzɔdzɔgbalẽwo me. Gakea abe leke mena mienyae nya mi le wɔtɔe le Ho Technical University. Ho Technical University ne gbɔna ne zɔ̃ to Ho Technical University ne dogo tso Ho Technical University ma me ne tso emɔ yi ke nye mɔ madomado dogo abe ɖe trɔ yina ɖe Power House lɔƒo koa, míawo mi le dzovia dzi afi ma tututu. Míawoe nye Ʋenyigba TV. Ke mi mia ŋkɔ sem le Ho, mi mia ŋkɔ sem le Ho. Fi ke mi le nye Jim Fuga Hostel. Jim Fuga Hostel. Ne va Jim Fuga Hostel ko, míawo nye xɔ gbãtɔ, xɔ nyakpɔ aɖe yi ke kpɔgena la le hostela te. Ta ne be yeadɔ dzɔkpakpli mi, ne be míado bubu na ye, ne be yeatsi ka kpakpli mi zɔ ge ɖe mía dzi, megavue yi kom o. Kaƒodzesi aɖewo hã dzedzem le miaƒe TV-awo dzi le kaƒodzesi mawo tsa elabe míawo kpli miawoe gbɔna adzɔdo ge, míawo kpli miawoe gbɔna azɔli azɔ ge, míawo kpli miawoe gbɔna nuteƒe wɔ ge. Elabe enu yi ke dzram wole yi ke sia sisi melo, asi yi ke tsam wole yi ke sia sisi melo menya asitsatsa o, enya agbaɖuɖu. Ta na míase wo ŋkɔ, na duwo nase wo ŋkɔ, na míayɔ wo ŋkɔ. Ne míayɔ wo ŋkɔ afia kɔ ʋe dukɔwo katã le xexea katã me wole katsatsa me kpakpli mi he mía ŋkɔ sem. Ta nɔmba yiwo ke le míawo TV-awo dzia, mialé nɔmba mawo ɖe asi ale be miayɔ mi age ɖe mía dzi. Yo míadze gɔme tso Ho ŋutɔa me. Nyadzɔdzɔ gbãtɔ yi ke gbe ɖem tsatsam aleke gbegbe enye Ho Central Constituency gets new office. Ho Central Constituency gets new office. NPP, Ho Central Constituency of the NPP gets new office. So the Ho Central Constituency of the New Patriotic Party has received a renovated office, previously the party's regional office, thanks to funding from Dr. Mahmoud Bawumia, the party's presidential aspirant and former vice president. The urgent renovation was necessitated by the demolition of the constituency office to create a car park for National Farmers' Day celebrations in Ho. The demolition, supervised by the municipal chief executive, Stephen Adom, sparked controversy due to lack of prior notice to party executives. The party regional chairman, McAfee Kofi Wanya, handed over the renovated office to the Ho Central constituency, highlighting the importance of the office to party activities. Dr. Mahmoud Bawumia's funding demonstrates his commitment to boosting development in this area. The renovated office is expected to enhance party operations in the constituency. The party regional chairman expressed appreciation to Dr. Bawumia for his support, noting the office's significance
to the party's efforts to strengthen its presence in the Volta region. That's the first story. Yo, nyasala, abel manong tome nyama kwenye nyagbanto ike poganyala. Da ke le NDC fakpajia echo. Mome fio kata le miafa muntu ame, mome fia wie nyio kata le miafa muntu ame. O bekpeto hea de le residency alo amuntu of takbola Honorable James Gunu ƒe aƒeme. Dziɖuɖu ƒe dzikpɔlawo yiwo ke le míaƒe ŋutɔmevi enyiwo yi ke districtwo le Volta region ƒe mɔmefia katã wo kpekpe tɔxɛ aɖe. Kpekpe ma nye aɖaŋuɖekpekpe, it's a re-strategizing meeting. Aɖaŋuɖeɖe ƒe kpekpe wɔna aɖe eye dzi tsɔ. Ta míaƒe district chief executives wo katã wonɔ ho alebe wokpe ta alebe wo ɖoɖo ne ale yi ke wɔ afɔwo ɖe ge ne dukɔ nakpɔ tutu ɖe dzi. District chief executives woƒe wɔnawo me atɔ̃ yiwo ke nye sanitation alo dukɔ me dzadzraɖo alo dua me dzadzraɖo akpɔ woƒe gbeɖuɖɔ ŋupɔtɔpɔtɔ ŋuƒoɖiƒe ɖe kple míaƒe asiwo me, míaƒe gɔta me enye ŋu gbãtɔ yi ke woto ŋue. Sanitation, vevelia nye local government administration. Efia be district chief executive ɖe sia ɖe ke fio mína be council alo assembly wonye teƒe yiwo ke dukɔkplɔla ƒe dɔwo ƒe alɔdzeaɖo yia dzi le be ame ma tso ŋutoma me ayi gie abe yewo dukɔkplɔla dzim ebe mí katã mí sugbɔ abe taɖa ene. Ta wowɔe ale gbegbe be decentralization alo dɔmama alebe ame aɖewo nanɔ dukɔkplɔla ƒe afɔdome anɔ míaƒe ŋutɔma te ɖe míaŋuti be míate ɖe wo ŋua kpɔta na míaƒe kuxɛwo. Ke tɔ̃lia yi ke wogblɔ sɔ alo fiasewo dada ɖe mɔto ŋuti kple tɔwo katã ƒe sewo eye ele woƒe asi me. Alabe wɔwoe dziɖuɖu kple duli sea ko ŋusẽna be egblɔ be fi ya li natu xɔ ɖo, xɔ ya li natatu ɖe afi. Ɖoɖo yiwo le emɔ yiwo kple mɔto ŋutie nye wotɔ atsi nyamɔ katã. Ke mamlɛtɔ nye security. Wona mienya be míaƒe security kpovitɔwo, sodzawo, gbadagbawo yiwo ke le ŋutɔwo katã me le míaƒe 18 districts yawo wo katã woƒe dzikpɔlawo woawoe nye míaƒe district chief executives. Wodo ŋusẽwo gbogbo gafia wo ta wo kaka edzɔ fienyi yi ke va yi me. Nu mawoe nye nu yiwo ke dzɔ le míaƒe ƒo ŋutɔ me. Megayi teƒe aɖeke o, maxɔ dometsotso kpuia ne metrɔ va míazɔ ɖe ŋgɔ. Do ŋku dzi be Tony Magbɔ enye ya míakplɔm. Eƒe nyigba TV ƒe ŋkɔ ya seme miele. Megbɔna. Alele tanya pona pa ya kuga na mao no ge Evi amele sho mukata so amele mu. Amama magbo fodo bana mala danya famko. Ya kubana na maolo no. Alele danya famako. Kunya bana na maolo no go. America makuo. 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 Alele danya famako. Ya kubana na maolo no go. Ya wale sho mukata so amele mu. Amana magbo fodo bana mala danya famako. Ya kubana na maolo no go.
Yamalesio, Lucata, Salamana, Yamude. Amano Magba, Fado Banamala, Danya, Famiko, Yakuba, Anana Maula, Danya, Famiko, Yakuba, Anana Maula, Alambe papa. Yamalesio, Lucata, Salamana, Yamude. Amano Magba, Fado Banamala, Danya, Famiko, Yakuba, Anana Maula, May come at you. America Matuo, 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 I don't know, Danya from Apa, Yakuban and Amon no Baru. Yawaleto, Mukata, Soramane. Amano magba foto bana mala danya famako ayakuba anana maola anale danya famiko jonyagba Yo nyaselao apa minyo we ndi pajona yike goma jemle apa nyinga tvg yas spang nkosememele mi miakbom le Facebook ha ke Tony Magboy enya miaplon yo afi mia hodo machuchuma mena mi nya bana mi troba mia atung nya yo ke nya okaka nya yo ke nye ha chia shishaung le mia pe nya jojo ban le totio me ta mia je go macho howide.com ba Ayawaso East MP Mahama Nasser Taure to be laid to rest today. Ayawaso East MP Mahama Nasser Taure to be laid to rest today. Ta Ayawaso East top so takwe bemanola ne ntomato le wope azan yo kodu le poa yikamidu ame. Domelevo backs 5-year presidential term for Ghana. Domelevo backs 5-year presidential term for Ghana. Domelevo ikenye Auditor General Hohoalo akonta mejo la Ghana duko ihadem totro yo kubo le nyapo tase alo Ghana sega nchi be nemi dako duko plola ke agbijana klo duko paton menye fene o ala be amachacha fene nya gabble Domelevo apon ke Goldbot CEO desk ko jopon nkruma Sami Jemfi pon tata je jemle howide.com ke Sami Jemfi boglombe nyayo glom ko jopon nkruma le be ye Sami Jemfi po do po ke pona shika shichacha le Ghana jia enye nyate po be yo chashiele be yo duagba nyama glom ko jopon nkruma le ike na bo wakpeta kple nyadzɔdzɔkaka lawo he gbɔgblɔm be ya yo ɖu agba ne enye ŋutsuvi baiti ko ne va kple eyi ale be gbalẽwo ko dzi wotsi atsitre ɖo yi ke kpe kɔtɔe be yewo mewɔ nuteƒe o yewo ɖu agba ɔɖi ato ta yema ke MPP's Brian Acheampong warns of questions for Mahama administration. MPP's Brian Acheampong warns of questions for Mahama's administration. Brian Acheampong ikenye agbonglare ka le MPP meke gbagba jembe ha avlo alwe bazo flag achola ne MPP tunya hera epo no matata jejem le howide.com ke fumai Brian Acheampong goglom le be eye ya na Mahama na nyanyu be kafu ha ya ojimo le ne ya aduko ha kunye jimo oleni ma jijio babia soso bre babia fifio ogbona afọ temini ogbona babia soso biage alabe ngbe yo duo toto kenye do ndi ndo fia lo sakleke le pe do na pororo iko ko dade miabo heko blemiangu ya mi dakone
epe nyawo gbana fofogerete yo miagere GBC Ghana online miako nukawe nye nyajojo yo kakara le GBC Ghana online. Police probe 5 suspected imposters posing as NIMOS officers in Eastern Region. Police probe 5 suspected imposters posing as NIMOS officers in Eastern Region. Ole de kaje o matonro yo ke o moblembe onye kpovito alebo chacham de galamse kulao jihe gahomoshi on makumpaklo fiocho leo jof yo boyo nya kpovito bo komo le kpovito agbalamu ma nyenane ike la GBC Ghana online. Equatorial Guinea president affirms relocation of capital city from island-based Malabo to city of peace in the mainland. Equatorial Guinea president affirms relocation of capital city from island-based Malabo to city of peace in the mainland. The Equatorial Guinea topo de kokula bono tata jajamafma alabo lida nyibe du kokula gwa jembe yo te yo fo to kodura cho fi etofo alwe va pe dare dua fa titina le city of peace. Equatorial Guinea for to kodu element pia amwako has expressed confidence that delegates of the new patriotic party should consider Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia as the best choice. Dr. Ekia Mwako Ikenya Perentone Nyandela Gane Dr. Mahmoud Bawumia lepe koda huvuli kevli mo lebe azwa aflaka chola ne mpipi dunya boblombe la mokata yo ke gbagbajem bo cho flaka ne patia e chachan le mi ponto me ya jimi be mi ta kona yo mo yo ke le mpipi ama yo no pe de si ba me ka tanga cho flaka le bo pa yo la ko ke dage mi ala le 2028 ma in Dr. Mahmoud Bawumia. Ayawash So East MP Mahama Nasser Toure passes on. Ayawaso East MP Mahama Nasser Toure passes on. That Ayawaso East of so takbe Bemanola ika nkwenye Nasser Toure ika jadovira ku trumagba ejeje mafia over egba odike. President Mahama urges Ghanaians to reject politics of division. President Mahama urges Ghanaians to reject politics of division. Dukoplola, His Excellency John Dramani Mahama, Lord Down, Dukomevio over Dunya her mai kenana amanano Makmanaviano, Madonna boy Kahana Mama, Vena Mila Dukoma, Natote. Yo, Miagere City News Room, Niagara City Newsroom, Yakbo, Najojo Kawele City Newsroom India. Niagara City Newsroom, Najojo Kanye, Najojo Momola, Low, Mamlakatami, pay our salary arrears, or we will protest again and pay teachers one government. Pay our salary arrears, or we will protest again and pay teachers one government. Nufiala mahufatuo po habobo. Nufiala mahufatuo po habobo ike dojo lade. Koshira ve aroba yi da ufatuo ke jiruma khana o ta gabubo. Ashifiam jiru apo huroma bobrono ba. Na jiru amakha yo po afo na heo yoga chibiga adojolo. No mokonyo yodashi adonchi. From policy to pockets, what Mahame's second year means for prices and SMEs. From policy to pockets, what Mahame's second year means for prices and SMEs. Ta mare de osusuglo, banyajo zongonglo boblombe. Jiru ya. Duturoro ko nchionom. Duturoro ko dato magakefifia. Duturoro ke dukokola de toma jejelo ya poko tokuome. Eka kamera me ve. Nanama nyajojo jejemema. Ayene, secession talks
in NDC a distraction. Ayene, secession talks in NDC a distraction. Jirufa domaga ekpona jirufa senyaji do dang na povito gadona nyashanya ke fo re jiranchi la vong. Ayeni abo blombe. Amerika hudu akplo ne mahama meganyi nogo fue aje domola menya je nyarko. Aglomola be ameale nava ne mahama melio meale nava ne mahama ikepe nchila ko garo to gbe ogbogba atere yojinto tabubu aloku bata ikeba tuyo kaklaba no mia ekova sagarva na yo esa seganto na yo. Yagbonwura Savannah region needs airport. Yagbonwura Savannah region needs airport. Dagbonto pe fiaga boblombe yomo yokle Savannah nto ma yo hiana ya mabu jefe. Yomo yokle jogbe nto ma le Savannah nto ma yo hiana ya mabu jefe. 2 women arrested over alleged assault of 12-year-old girl at La. 2 women arrested over alleged assault of 12-year-old girl at La. Miape nono tataru yo kweche miape fumu baja oji ni chohe chovai ike defia be nyonu evaro obu na sabe ola chide vi de nyonvi ofe wie vare nchi ha pu nyama nyama pu du shi paji mia paji pu mu paji mo gbe paji kata kata olo ko vito vashima alawe o ma kum chonchi nkatu tu ya he ya bebe nyɔnu tsitsi woame eve, nyɔnuvi tsitsi woame eve wala tsi ɖe ɖevi yi ke xɔ ƒe wuieve ko ŋuti anɔ ƒom ŋkume kple megbe katã hã. Ayawaso East MP Mahama ƒe enya enye nya yi ke kaka tsi City Newsroom wo katã. Ke ma ayi ɖe dɔwɔƒe aɖe yi ke nye ɖokuishi dɔwɔƒe yi ke kena ŋku ɖe dziɖuɖu ƒe afɔɖeɖewo kple dukplɔɖoɖowo katã me ƒe dɔmega Franklin Cudjoe ye ƒom egbɔgblɔm be eye me mi la be dze be Ghana la ganɔ ga dom le International Monetary Fund alo dziɖuɖu ƒe gadoƒe yi ke le dziɖuɖu teƒeƒo ƒe habɔbɔ te alo gadzaɖoƒe gã yi ke le dziɖuɖu teƒeƒo ƒe habɔbɔ te yi ke dɔ ga ne dziɖuɖu yiwo ke me ɖeɖem na wo alo naneke menye naneke na wo ƒe enya gblɔm Franklin Cudjoe le. Menye Ghana ya va nɔ ga dom le yevuwo gbɔ le ŋkeke hawo me. Egbalawo gbe yi ke me mie la miawo dze mianɔ ga dom ne IMF. Franklin Cudjoe nya ya enye nya ɖe ke ete kame ta Ghana nakpɔ ga ado ne dukɔ katã ƒe habɔbɔ yi ke dukɔ katã dzɔ Ghana, dukɔ katã dzɔ Ghana yi ke nye dukɔ katã ƒe ga yi ke li. Ghana mai ava do ga la fumo ke Ghana bo wana do ga ne IMF. Franklin Cudjoe gblɔ nya ma imani Ghana tɔ ƒe amegã ƒe nuƒoe ma. ECOWAS condemns US incursion into Venezuela. ECOWAS condemns US incursion roƒo yiwo ke mi va dzra ga ɖo kple gadoƒo yiwo ke bikɔna gawo va dzrana ɖo abe ŋku gawo ekɔ dana dɔwɔƒe gãgãgãwo me. Ghana dukɔ hiã ga 7.5 billion. Tso Ghana dukɔmeviwo gbɔ. Trump warns new Venezuelan leader as Maduro set to appear in court. Trump warns new Venezuelan leader as Maduro set to appear in court. Ayo dukɔ kplɔlaga ne America dukɔ Donald J. Trump gbɔgblɔm ne dukɔkplɔla yeye yi ke le Venezuela dukɔ dziɖuŋgbe le be ne wo ɖokui alabe woƒe dukɔkplɔla Maduro yi ke yewo kplɔ va yewo gbɔ yewo medzo kpakple ale be yewoakplɔ yewo ŋu ahi kple Amerika ƒe sewo ɖe susu aɖewo ta. Ta ame yi ke le teƒea ne no ɖokui me attention ne kplɔe. Etsɔ yi ke va yia Donald Trump nɔ gbalẽ da ɖe yame ekplɔe ɖo va ƒo ŋu le nyadzɔdzɔ kakaƒewo yi ke kaka ɖe míaƒe yaƒalɔ katã dzi. Enya kpi ɖe koe nye Amerika dukɔ yiwo ke nye ami Amerika dɔwɔƒe yiwo ke nye ami ƒu dɔwɔƒewo kpakple ami
kuku kple asitsatsa dɔwɔƒewo katã yiwo ke wòdzro va Venezuela woyi ge ɖe Venezuela. Atse ka kpakple Venezuela amikulawo alebe woatsa asi kpakple wo. Ɖe susu ɖeka va ɖo ta Donald Trump kpɔ be hiã be yewoalé Maduro la míaɖo ŋku dzi be Hugo Chavez enye Venezuela tɔwo ƒe dukɔkplɔla xoxoa. Nye ame aɖe yi ke nye populist socialist, ame yi ke ame geɖe lɔ gake le mɔɖoŋua sɔsɔmina sue alo gblɔɖemagblɔɖe ƒe dukplɔɖoɖo yi ke le Ghana kple Afrika ƒe teƒe geɖewo yi ke nana wotsiana me kple akɔdada mele dukɔ ma me. Ɖe mata ŋu fitifiti kple ŋumadzegadziwo yi dzi zi geɖe le Hugo Chavez ƒe agbenɔɣi. Ke Hugo Chavez va dze dɔ yina amegbetɔ ga ya ŋutɔ tso Maduro ƒe asi kɔ do ɖe dzi be yea nye dukɔkplɔla. Wowɔe ɖe ɖe ko va da akɔ ko wobe yeɖu dzi. Wogade ake wobe yeɖu dzi gake Amerika dukɔ kple yevu dukɔ geɖewo yiwo ke le abe Amerika womexɔe ɖe me be Maduro nye ame yi ke ɖu dzia ɖe suma ta tsi atsitre ɖe eƒe dziɖo ŋu. Amerika bui na zã be zi geɖe ne yewo tsɔ ami kɔ da ɖe yewo ƒe ami vessels alo yewo ƒe meliwo dzia, wo tsina tsitre ɖe meliawo ŋuti alebe wote ŋu trɔna melia ɖo, wote fina amia ɖo hã. Woxɔe se be ame yiwo ke nye amatsi sesẽwo alo atamavɔ̃wo ƒe asitsalawo kple ŋutidɔwɔlawo hã wolɔna amatsi sesẽwo tso Venezuela ƒe dukɔ me kɔ vena Amerika kple nya gbogbogbò. Nyaza xoxowo li wobuna sãa yi ke ta Amerika dukɔ kplɔla Trump tsi atsitre fifia ɖe Venezuela ƒe dziɖuɖua ŋuti. Wogblɔ hã be yewo ame tɔxɛ aɖewo tsĩa ge alebe woanɔ Venezuela dukɔ kplɔm gbɔ va se ɖe ke yewo bui be gamasu be yewoaɖe mɔ ne dukɔ ma alebe woawɔ ŋutɔ ƒe ametsatsã alebe woate ŋu akplɔ ŋutɔ ɖokui. Nyeselawo, Ʋenyigba TV ƒe ŋdiwɔna yi ke dze egɔme tɔxɛ le míaƒe ƒe yeyea me ƒe ŋkɔ ya se mi le Tony Magboe ye ya míakplɔm. Madzidziwo me dome kpli ya ɖe xɔ ge ke ne metrɔ va míazɔ ɖe ŋgɔ alebe míadzro enyawo me. Sefa Jagama yi ke nye bosontɔe ametsia ŋutɔ me yi ke kpɔna wɔtɔe kple Fuga hostel yi ke mi le afia ŋutɔe katã me ƒe assemblymenɔla ge ke ne míadzi míadzro nya aɖewo me. Ke NPP tɔwo ƒe agbenugblã ɖeka yi ke nye King David Nɔgbe hã ge ke ne míadzi alebe míadze agbagba alé nyawo eŋumedzodzro atraɖi eŋusɔsrɔ̃ ayi dzi le ne ƒo ganyi kakaka ava se ɖe gawo. Ta megaka si wo TV ŋuti megatro TV teƒe bubu aɖe ko. Nusianu yi ke hiã le gbã me, nusɔsrɔ̃ ɖe sia ɖe ke hiã le gbã me, nyadzɔdzɔ yeye, nyadzɔdzɔ tutu ɖe sia ɖe ke hiã le gbã me ele mía gbɔ. Ewɔna dzi ma aɖo ŋku dzi be nɔnɔme tata yiwo ke kpɔm mi la wonye Ʋenyigba TV ŋutɔ ƒe nɔnɔme tatawo ke aɖaŋuwo, nya yiwo, nyagbe yiwo ke ameawo yi ke nye míaƒe amekpekpewo gblɔ wonye wo ŋutɔ ƒe susuwo ke menye Ʋenyigba TV ƒe susu alo aɖaŋuwo nye o. Ɖo ŋku dzi be ata atse ka kpakple mi míakpe ɖe ŋuwo le woƒe adzɔdodo me. Ne nye nudzrala, enye fiasetɔ, enye amatsi yi ke dzɔdzɔme matsi dzrala, enye mawunyagblɔla alo enye nuwɔla, nu sia nu yi ke ne wɔna yi ke ne kpɔ be edze be woado bubu na ye wokpe ɖe ye ŋuti alebe yeƒe dɔwɔƒe, yeƒe fiase, yeƒe nudzadzra, yeƒe asigba naɖe ŋgɔ alo yeƒe ŋkɔ nakpe du ɖoa, míawo yi ke nye Ʋenyigba TV yi ke le ho le Ho Technical University me yi ke ƒe ŋkɔ ɖiɖi le xixeawo ƒe asi akpa le satellite decoder dzi, míawo ye ate ŋu atse ka kpakple TV aɖeke megali yi ke ƒe nuteƒewɔwɔ gatsatsa le xixea katã me tsɔ wu Ʋenyigba TV o. Tony Magboe be yaxɔ dometsotso kpui aɖe ne metrɔ va míazɔ ɖe ŋgɔ megayi teƒe aɖeke o. Le yaƒe alã ya ɖe asi gong gong gong.
salon me da kwa na mi abale ke mi po di bo di na mi le do chichu pi mai ke mi ho fiame arabe mi le paso solo mi anche mi apro mi anche jo io che mi chi now ma io jo na mi ya ono so sa ya na che me andala ne si sto da ne am cham tu am to assembly me no la mi ya ko no telephone said Dongwa Honorable King David, Noble Ikanya, Bon Glaki Kala Central, Cham from a road, it's not a cham from my hand of one boy, I'm look for the Lincoln, and Joe Yam. Yaima, you can have mine, O Central Constituency gets new office. O Central Constituency gets new office. Nandajala, howeday.com. The whole central constituency of the new Patriotic Party has received a renovated office, previously the party's regional office. Thanks to funding from Dr. Mahmoud Bawumia, the party's presidential aspirant and former vice president. The urgent renovation was necessitated by the demolition of the constituency office to create a car park for National Family Day celebrations in Ho. The demolition is supervised by Municipal Chief Executive Stephen Adom sparked controversy due to lack of prior notice to party executives. The party's regional chairman Nakafri Kofi Wanya handed over the renovated office to the whole central constituency, highlighting the importance of the office to party activities. Dr. Bawumia's funding demonstrates his commitment to boosting development in the area as well. The renovated office is expected to enhance party operations in the constituency. The party regional chairman expressed appreciation to Dr. Mahmoud Bawumia for his support, noting the office's significance to the party's efforts to strengthen its presence in the local area. Like the NPP of regional office of Oik, where I change it for backroom, where Bubo Jajaro, Dr. Mahmoud Bawumia, Yama, in Yapanto, NPP of I'll give David Noble Elephant, the Bakuga Engineer, and Junior, one of the Dr. Mahmoud Bawumia, the Pattern, that will watch of flag and MP. The 31st January, Jimmy Amamila from the Family Papa or Dagola, where Birmingham, Matrode, Honorable King, David Nobenchi, whatever one I with the number, Alabama Trova, nye Ampopo Valia, Ikala Bonyaha, Akbare, Engineer, Alabama, Himposuha, Nava, Amateur Honorable King David Nichi, Wazon. Indeed, like a tomato. Me form. Yeah. Yeah. The whole central constituency organizer. Medanye one of the contributors particularly in party professional afi MG Mesamon Koko Medu Bene actively Kata Medu Kata Nehiama Opejobene Wamese
Ngoyi, novi wawa, kole de kawawa, ne nia party emfe yawo ne nolawe. Eji ya me edobe ne honorable Makafui wanya. Ame ikepe kuchire kukukuli epa downloadu epa fodede epa usema egba ni ape constituency office ke ni anovi NDC to ocho ede udu kuisi ji blue plipa be iwa gbe eyi ko ba gbe for about 2 or 3 months within ni nine without office alebe chairman la eba gede menemi na uneyere nene la mese Tony me trova nyam to bola Tony abemele ya describe na mwido le yevu ba mo enila me blona be the unfortunate demolition of the NPP office in Hope Central. Look at me be ele unfortunate. Me here me muche be no sibo. Me blona isia ibe anyu be ne na yin le mutifa farm kuli ya no viwe. And the more solar muta se simple vide de ke mele ya hole anyiba jiu. We understand the property belongs to or anyiba ikeji otu officer it belongs to the municipal assembly. Ta ne egboto bia pe gbota se la we American bo le la matangolo be efofuta yi matanda se le. That the way and the manner e can me at all for the kind of without giving us the officers are not the owner of the office proud notice either official or in between the two of us as politicians and political parties were me have no me have TV computer documents owner officer I think Jima kasi ambe mi kokula uje officer bata ejebe lemiva for no whilst o the officer ba ko mi da pe ne ma wo be ewo be nuka jobo evon ka lo hunya de ke ida pe ne ma e ma nye etabo sese eyi ke mi anovi NDC to o wa de mi atigle ni to eyi obu ibe ne be yo ba officer kula ma yi party e do wana alo atigle ni party ya mana no mutu mo akele ma kwa me bebe mela e cho ike ba yila nipo office ya pe office ma fi ma mi ape original party office no afi under the leadership of Chairman Wanyala even to regional office and choma over renovate nemi to ni ape Vice President Dr. Mahmoud Bawumia Amerikele hope libene adale adasi neni abedunya heha party alo political party nene by 31st of this month we are going to elect our flag that I can regional chairman tuila bon purpose susi alebe wanuka ejra officer do nani echo nke bayila officer nani nuka medibe ma globe yida pene Dr. Mahmoud Bawumia, Vice President of the Republic, be ebumia e ucho de lemenemi e jogbe voin pe mutasesan no vi NDC to o wale ni abatigli party la e da e ke chairman tedem be ne pe mi am be mi anjira officer do la e jere do maula e bubo do etepeni e adam lesusu mon poko susi ni ke o va je eduya polola pele kuta se sem ma polomi abe agokoli ene ma polomi abe America o abe you are say ma wenene ma jebe enu tefe dodo de ke me hian le enyaya mo loko jebe ni mi nai abe e po atoni ni abe political bigwigs we ola Accra ole no most of the times many most of the times they are not coming from the family. You should see them that kind of love no let the cow or how much more America like Bericado Kenya Katami to NDC NDC NPP NPP
moving forward la ejide ko na everybody na si ele ikemi anovi NDC ta obu yi la me kadeji be ope enu bubu alo ope bubu pele susu la ava me na ama ko ma wala e defia wo je me di ma gbolo be eye na me vinye sefa ji ni pe velia o Okay, now at least $800. at least 4 years. He has been a very good friend. Whether it is coming from the NPP side, let us speak to it so that we can continue as one people coming from the same constituency, coming from the same area, and speaking the same language. Nida akpene Dr. Mahmoud Bawumia, Nida akpene regional chairman, Honorable McAfee Kofi Wanya. Actually, America Okata his support. We will start operating there from today. Eyata nenebe edibene ya nyancho party on there. Isia yichule consider value consider. Nia akpede nwe akpeda be eleke ni atam andadam afi a gova power ta beda pene Dr. Mahmoud Bawumia de epa baba jeje kwakulele ika will renovate mi akwa office and moving that you can do new year alukwe yamela bediwa ma gboro be mi anovi NDC top of dada kolokwe muta sesema ika uwale ni article ni habobo mu le wo central ncho kawe maybe abe ma ho a ncho kawe dokumi ga bia choma osibe ma wonenya ne nawe ajiru no jesi be enu ike yo wade bia wala menye ne ma ojebe ne no afio Tony akwe yo atenya salam Honorable King David no be ma yes alo ejagba be ade mi ke iji echo le ho Guinness afia ikenye Safide Dashine for Central Constituency to where one Honorable Kofi McAfee Wanya wow Idakwa Urashi Safinchi ne office ikenye o regional office o alo amu tokata oro yukele MP office iko bagne alo iko baklari ai kama mumba mianyami ke eda wana algo wana sese pago algo o central NPP fia o kubo kiti koloshi o tem awu kotole hapo amani amo mkona mishami kwa machata nyawanya watu kwa michonya selo napoga shiki ya mako tuchukia na trova honorable faja kama aparenshi algo nya ase hapususu abe NDC to isina machia mtongwe kwa nyamgalaka ine Honorable King David Nogwenye organizer in the whole central NDC MPP yes MPP yeah Tony MPP before me akodo mechuchula the man of fan the Grala family menye be nyemeza mi ape Yabala alo mi ape TV Kenda Pene the Glala family. They have been with us for ages now. And then the see that you can be wamela or support money. Udasila upe property many to hot we've been using for more than 25 years now. Fima community amedibe mato makomon poko na manda Pene the Glala family. Abel long play at the chole me nke ukonomi atigli nya bobo alo the NPP party. Yo, Nyasala, Honorable King David, no way, he can organize that whole central NPP, but the man is Mako to you, Yanama Travagasra, what at the matter of Yame 0242 670 773 in Nomai Kajina Tenato, Alo Capojeshi, Kenata, Check up him, there was a swag bro, and by me, Madam Agbo, whoever me, I know you. So SMS and IM to WhatsApp. I also welcome and I'm your popular figure and your custom. I also speak and I show Nagi Agro 0242 670
773 ɛnyɛ number yi kɛ matemata ta ma anami haraka bare nyako adabuja kɛ no troba mia so no Tony Magbo enyia Hello, medapna mi abale ke mi koji body na mi beba ko don chuchu pi ma ve ke mi troba wana bo don kuji vao mi nyoko na ke yaji alo yi ke komejem le Vanyimba TV ji enye ke Tony Magbo mi aplo medapna mi ale bebe medapna mi ale bebe don kuji kapoja shi ke mi atemaza ko do aje pakulimi yenye 0242670773 0242670773 mrakuku migayo mwalo pokana mwala ba mamo popona marake bopun hado ke yo ngome mila e kunyate ngwa tane wona miang jembe mi denwa jeruma ma oye nanu mo je wona ma mi denwa mafa ke matrore honorable Sohefia Agamanchi nyai kala to menye a joy ka vaya NPP to kala ho central over yo po office ye mpe ke abale ka honorable bombe odoyo alo unfortunate incidents ka joy ka bo mi bagbe officer ma ye ji joyo ha yo twekami Sohefia wezo ba Vanyimba TV Yo, Tony, me zodonwe. Bama zaman popo ado pe na won to do hati wo pete ado na me penu polao le Facebook le afisi afike he mi mi akole. Ma ga da pe na ma de Vanyimba TV pe agbeta. Egbe nye yevu be the maiden edition. Alo nkeke panto ke ni le gegere mi aji abe TV station alo do apenene enye jijo gare na mchebe station a ele enu to ke memele subo abe assembly member enye bosonto electoral area aba package 2000 enye woto le ho technical university pe enu to me ta me da pe me dogbera be do apia achi deji akeketa alebe nyuna me ke ho lode ta ko boya eduko akpo videle me ana betop me akpo videle me ata Vanyimba TV mi awezo ma onele da mi ata yo mi abagbo na wa keke amen edoneje doji ta mi awezo lo yo ya Tony mava tometinya agbo enye MPP to be office ya popo be mau daoji alo mau vonu ike otempo office ya menye tepe ya chon no minya ba no finicha be regional office akede formal ma le nuta hoto ba ho si ide yi vai ake abenu ko se ga ba ta ka boda sila una wake be mi aka baza fini kin David na ho beda se ne nya to be emi alebene tepe mi alebene hoto che agreement de sia de ke mi sign clean mi ano ejiwa edudu nyu tonu kai deji mi ape constituency office ike ni la babare sia de je bene yo ade bone NDC dunya glo ha alumi ape momefia honorable Stephen Adom deba for the new ta madiwe mi adon de ka vede odo nya tepe nye be eba hiya be waza anyigama akowa nane ike adebine amuganu topete le Ghana gojo Kenya National Farmers Day odu nchole ho alebele ya meba voter day to mebe nya de afia kekimi we voter trade and investment fair ekemi opete webe nyane nope yoke amo waza evo waza be congestion mava no tepe ora sigbe ko weye alebe efimi ke umile nuko le bia
Ini tele kenye kufanyika ikele wo municipal assembly pe National Sports Authority che abe over here former regional minister Honorable Achiba Yaolecha eba ho anibama pele ngode be ya no pe edeta abe edofia sere efimi ya ebe shopping mall ya uje komejori abega then the where lecture mall stadium bridge shopping mall efimi ya uje komejori ake efia civic who dare bimi alobimi ya we kiosk who dare bimi ya eba jivi eyo wade ekwete obazu constituency office ne atiwi so lẹ́yìn atẹ́fẹ́mọ́ yìí kẹ́kẹ́ anyẹ́báyíyá ní assembly ẹ̀kọ́ region ẹ̀kọ́ ní àgbà ó municipal assembly ẹ̀dà fọ́ dógbẹ̀dẹ́ àmì ìkẹ́bàkọ̀ anyẹ́gbà lọ́wọ́ kẹ́nyẹ́ dọ̀kítà ẹ̀ àtìmọ̀ lẹ́tsà náà ò nyá bẹ́ẹ̀ dùkọ́ yá ní anyẹ́gbà bẹ́wọ́ àzá eye ẹ̀jẹ̀ dódó gbogbo yìí dí lẹ́yìn amẹ́gbà bẹ́rẹ̀ kẹ́ náà fi yẹ kì débi gbẹ̀ bẹ́ẹ̀ olili yo venu le xɔme ko va dze xɔƒe la enyamame le teƒe elabe demolition notice woŋlɔ ɖe xɔ dzi tso october november december leti woame eve alo etɔ̃ sɔŋ ya notice nɔ xɔ dzi so nenye be ɖoɖo be yewoamu fi la anyine woafɔ be nu ya ide dzidze assembly ma yi ɖe enuwɔƒe le kpɔɖeŋu me efi yi ke ƒe mi le kpɔnyi xɔme le fifia enye ame ɖe tɔ alebe nenye be dziɖuɖu kpɔe dze si be fi ma hiã nɛ la ame keke nyanyie va tɔ alo ame keke ha yi teƒea ke le eŋu dɔ wɔ la eyawo dziɖuɖu ate ɖa ke menye exɔ hayilawo gbɔ ya dziɖuɖu ava yi o elabe míawo menya wɔ record ɖeke mele municipal assembly ena minya be npp wo central constituency yɔwoe xɔ fi mi weda ɖewo ƒle o ɖewo ha yi o ame ɖeke menya o eya ta nu yi ke mekpɔ be ege vodada ɖewo be nye be edze abe kadodo nyuie govi ɖeke menɔ dɔkta letsa kple yewo ƒe constituency executive wo dome eɖe menye si gbɔa information ke wodo letsa gbɔ dɔkta letsa gbɔa former regional minister any pass on information ne constituency officer be wa je nu fo le nyateƒe me constituency secretary na npp afeto braido le ebe interview ke tɔni wo ntɔntɔntɔ ya wa video egblɔ be egbedasi do yiwo gbɔ ke iƒoka ne dr letsa confirm be egbe va do yi gbɔ gake yiwo le nu tsom so nenye be nde gava yi dzi le megbe Dr. Lechame Kakule ne constituency secretary alo the constituency executive la ke vodada fi me tso mía gbɔ eya ta mi ta gbɔ sesẽ nu va wɔ alɔ ŋu ke boŋ anyigba ɖe ehiã ne ŋutɔ le kidebi ŋutɔ me nya gbɔgblɔ me la egblɔ be nenye be ame ɖe ƒe gbɔ le gbɔe eye gbɔtɔ va be ava kpɔ le ƒe gbɔ ɖe ebe ame fi gbɔ gbɔ le ma agblɔ ne gbɔtɔ be o egbɔ ɖe ekple ko ta ima ɖe asi le ŋu dɔdasi wo egbe be adasi le gbɔ ne gbɔtɔ so anyigbatɔ enye National Sports Authority kple the government of the Republic of Ghana yewo hiã na anyigba eye nu yi ke dze to woawɔ la wowɔe le edɔwɔwa mea menye constituency office ɖeɖe ko wo demolish teƒe bubuwo ame ɖewo yiwo ke xɔ anyigba le fi mi ayi da ɖe madzemadze dzi alo mexɔ ɖe seno la wo demolish wo gbedoxɔ ɖe dze le fi mi tsra wo demolish ta menye npp constituency office ɖeɖe ya wo demolish le fi mi ke míate ŋu anɔ gbɔgblɔ be takpɔ sesẽ wɔ nu gayi ɖe dzi tse minye nugɔme kuku nye le fia be ever since ke dr letsa xɔ anyigba ma abe ɖe ha yi nene be yeatsa asi le dzia anyigba fetiwo zã egbe mekefe ne assembly o eya ta nyanyi me le gblɔ be anya míate mɔ ne dr letsa be efe ke míwo ƒe tsiwo ŋua ne wòaxe ne dziɖuɖuɔ alo assembly eya ta enye meɖe fu nam be
wokɔ ɔfisi yi a dzidzɔ nya wo nu be wonɔ kɔntena wɔme eve wokɔ be eda akpe ne Klana family. I don't think there was a time Klana family member ɖeka enye NPP tɔgba gbɔdɔ ɖeka eya ɖe asi le kɔntena wonɔ le nutabel kɔnkɔle fi na hafi wogava mu ɖe eye wova le fifi abe demolition va le fi eya ta tɔ ne nyanyi le nukpɔkpɔ nye nɔƒe si be míaƒe nukpɔlawo woaxɔ ete me na me ne kadodo nyui ɖe le ɔtaletsa kpli NPP central commission secretary godo me la anyi ne afɔɖo afɔtame memewo alo gbeda si ke wode be ne do gbɔ be woaxɔ woƒe nuwo kaba anyi ne woƒe eya ta mía pete míasrɔ̃ nu tso ekeme be ɖekawɔwɔ nenɔ mía dome be whether mi le party vovovo me mi le party ɖeka me ke míaƒe nuƒe sɔ eye ɖekawɔwɔ le mía dome la ndeke mate ŋu atso axadzi le afi ɖeke aƒo ʋu mi o ke ɖe nu ma ƒe anyimanɔ manɔ ɖe míatɔ atiglinyi tɔwo dome la eya wɔe be communication la be de teƒe yi ke wɔe be demolition eva lɔ wo ɖe nuyi wònya be ne woaxɔ woƒe nu kpatakpata o eya ta meta gbɔsese ya o ke dukɔ alo dunisie ƒe dzizɔzɔ le be makpɔmakpɔtɔe la eya ƒe afɔ ya ho minister assembly le NPP office ƒe demolition. Yo, Yasalam. Honorable Safaji Agama Kenya Assemblyman Nola ne Bosonto ya mechang to make mile le voingba TVG kwa gbema nyese ke nyento ke me kafemi be mi majoge Ministry of Foreign Affairs press release echo ke va ya bi hogbanare cho ko kplara pe berem to ke kpona mia Ghana to ko pe ka ta ko Honorable Ablakwa Idashagbane to Ministry of Foreign Affairs. Ghana alarmed and deplores military invasion of Venezuela by the United States of America and its subsequent international law, as well as the sovereignty, territorial integrity, and political independence of states. The Ghanaian government is keenly following the situation in Venezuela with great concern and notes that such assaults on international law attempts at the occupation of foreign territories and apparent external control of oil resources have extremely adverse implications on international stability and global order. Ghana also notes with deep concern statements by the US President Donald Trump that the US will run Venezuela until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition, and that U.S. large oil companies will be asked to go in. These declarations are reminiscent of the colonial and imperialist era. They set a dangerous precedent for the global order. Such colonial ambitions should have no place in the post-Second World War era. To allow this is to put the international community at great risk and undermine the sovereignty of every country. Ghana therefore reaffirms its commitment to the principle of self-determination and holds the firm view that only the Venezuelan people should freely determine their political and democratic future. Ghana calls for immediate release and de-escalation of President Maduro and his wife and the people of Venezuela, respectively. The government of Ghana shall maintain and defend its long-held principal position against invasion, occupation, colonialism, apartheid, disregard for sovereignty, and all forms of violation of international law. To all media houses. Okujeto Ablakwa Nyasalam. No tongue to so takbe amano like gakpona dukɔ ƒe katsatsa kple gbeta dukɔwo me dzi ŋlɔ gbalẽ etsɔ yi ke va yi eƒo ŋutɔ dukɔkplɔla ne Amerika woafɔ yi ke wòɖe yi ke do eƒe gbadagbawo ɖa wotso yameŋuwo ge ɖe Caracas yi ke nye Venezuela tɔwo ƒe dukɔ me ale be wotso tu kple kpo hege ɖe
Dukɔkplɔla ƒe aƒeme heli le ezã me. Eya kple srɔ̃a Celia Flores ya ŋutɔ Maduro yi ke wotsɔ eva kɔ da ɖe Amerika dukɔ me he eŋume kum kpakpli be yewoakplɔ me woayi woƒe dɔ dzi. Ne yewomewɔe ya ke efia be míga nye kluvi na yevuwo, mígale woƒe kpɔkplɔ te. Ɖokuishi yi ke mí katã míxɔ mele teƒe o. Okudzɛtɔ Ablakpa ƒe gbe ƒe nyea. Metrɔ ge ɖe Honorable King David nɔ gbe ŋuti menya be nuyawo ne srɔ̃ enye ŋu tso nuyawo. Enya ya dzɔ ɖe ɖo hiã be okudzɛtɔ Ablakpa na dem. Yo, Tony, me dakpe eye me kpɔ be ehiã be okudzɛtɔ Ablakpa aƒo nu tso enya ya ŋu. Ekpɔ mí ebewe mí gblɔ be edugbɔ yi le, be dugbɔ yi le. Eyi ke mía katã míe xixeme dukɔ koa, mía nɔviwo ƒe dedienɔnɔ la eka mi. Eye nenye be míekpɔe de dzesi be tomahi nu yi ke le dzɔdzɔ le Venezuela ava he kuxe masɔmasɔ akɔ va xixeme eyi ke ava na be mía ame yi kewo yi ke míatsɔ be domahi meka mi hã míava kpe ŋu efua. Edze be ne mí ƒo nu tso ale be nenye be Amerika dukɔ alo Donald Trump yi ke nye the President of America yi ke tsɔ sa kɔ de eɖokui sia ne woasia awɔe be xixeme ƒe teƒe ɖe la afa ne mí katã be míanɔ. Medi be ne mabɔro the late Professor Mills ƒe gbedeasi alo ƒe enyagbɔgblɔ le ebe ɖiwufi asem kpɔta wo gbɔ. Avematsɔame gbɔ la, womeɖe ka le eme. Enudede amenɔvi ƒe nyame alo ƒe aƒeme nyame tu matsra ne hena tɔtɔtɔ edzre masɔmasɔ kɔ dana ɖe anyi. I don't know America ƒe interest in this case la, nye menya eƒe interest o. Gake nenye be exlẽ story eyi ke xe to me nyuie ɖe la Tony, akpɔ be America dukɔ ƒe Venezuela yiyi le ɣeyiɣiawo me la, interest tɔxɛ ɖe le America ŋutɔ si. Enya yi ke wokɔ do ŋgɔ afi va le aƒetɔ kple srɔ̃ le la kple eyi ke wole aƒe interest gbãtɔ wole drug yi me tia. Drug kpakple ami ɖe kadodo ka le be me. Mí mata ŋgblɔ fifi la be domahi woƒe yɔyɔ kple woƒe spelling pronunciation la eɖi wo nɔewo ta enye mistake o. Drugs, fuel. Nu ka nye America ƒe interest? It is time ne xixeme dukɔwo ƒete ne tsina America be ɖe America tɔwoe ɖe nu ɖeka le woƒe ave me. Ne mía xixeme dukɔ suesuewo tsɛ la, ne mí ɖeka le míaƒe ave me. Enye America le nuɖuɖu na mía ƒete o. America megatso ɖokui be la yi du xixeme ƒete dzi abe ale yi ke wole dzedze age ɖe míaƒe country, míaƒe nunɔamesiwoe. The target of America in this case la is never about any other thing apart from ele yi ke ami yi ke dzɔdzɔme mi yi ke Mawu na Venezuela tɔwo la, ele yi ke woage ɖe me afiwe alo ami le wesi axɔ ami le wesi la eya nye woƒe attempt. Nu yi ke ata ohia be mía xixemetɔ ƒete ne mi ƒo nu tso ŋutɔ ne. Because na America wɔ nenema la, egbɔna na gbe be domahi ami ƒe nyawo la ava wɔ nuka ava ayi ɖe dzi. Eye la ata ŋu ava akɔ da ɖe xixeme. Nenye be ava dzɔ le Venezuela tɔwo tsɛ be yewomanɔ fifi la wokple America tɔwo wo dzedzre wa la, ami yi ke hea na be míawo tsɛ etogodo nɔlawoe alo dukɔ susue míakpɔ viɖe tso me be ami ƒe asi mayi dzi o la, it will go a long way to affect us. Tony, I am not in support of what do you call it? America actions and inactions in this case. But quickly let me come to Okudzɛtɔ Ablakpa, our foreign minister. But in communicating all these things, where the Venezuela have rights
eya ko nye epe the cholemea eya tapo they are issuing all these things. I expect him to come out and educate the public there. Nenye be nu ya to gbe yiji le Venezuela la abaka ni Americanka ni Ghana tople Africa to je. I expect him be enu yi ke wa gblele ni ahun abe dukɔ Ghana kple Africa kple kike me godo nenye be America first time continue. I expect Okujeto Ablakwa to talk about. Way to affect us. If it is true, but it will go a long way to affect us. I think niape edupololawe no jajirado pele Adam dodo no kwera be eleke mi ajirado afi emi alama aba abelem le mi adukome torom akpa enyama kumako edem so far. I'm not in support of what America is doing. I think Okujeto's statement is in the right direction, but no can any interest abe duko Ghana ene in these issues that ohia be mi awechela ejebe na mi pomucho alone mi fane Venezuela towe akpe Yo akpe nyasalau Honorable King David Nogwepe Nkomamese enye constituency organizer ne NPP. Yo afirmatore Honorable Sebachia Gamangwa de yita me nyataka kavelia choga daramiago nyatung pireko afi Honorable Sefaji Nagereme. Goldboard CEO Des Kojo Opon Nkrumah. Goldboard CEO Des The controversy arose after the IMF reported a $214 million loss under the Gold for Reserve scheme, prompting the minority to question Goldboard's licensing process, upon Nkrumah alleged that Barrock was inexperienced and lacked transparency. But Minka dismissed these claims, citing the Ghana Gold Board Act 2025 Act 1140. Chemfi has slammed the New Patriotic Party for uninformed and unfounded claims on a $214 million loss under the Gold for Reserves program. He revealed audited losses incurred by the Bank of Ghana from artisanal small-scale gold purchases under the G4R, that's Gold for Reserves program. The Gold Board CEO welcomes a probe into the matter, stating that the losses have been reduced significantly compared to previous years, and inflation has declined for 11 consecutive months from 23.8% to 6.3%.
whilst the Ghana cedi has cumulatively appreciated by over 35% against the US dollar. All right, nyasalao nyajojua de ike galafia ike ke samijan fi ike ni dome Ghana gold aro jiru ko do pe ke pona shika kuku enchi do ejaja kule ko kuku nchi kojo opong kuma ike nye MPP to ko so takwe be manola de ka cho nyare nchi gbogbombe yo sebe do fare ike gbagba jembe ya nya aggregator alo to pe ike plena shika cho shika kulao plus shika plela yo ke plus shika cho ameo ke jirul ne da sedi gbanlebe no kushika alo no plus shika trona funafu to jrana na goldboard pe nyanya nya glong pon kuma lebe ame jagbagba be ya nya shika plela ka ke goldboard to pe do pa gbe be me da sedi gbanle na ge o mele te pe o ala be do pa ke melien na mai ke va ike gbanle shak gbanle ke wo no chowe o chowe dodo sha dodo ike jiru dari bono zonji o zonji yo pe ma gbanle ko no ta do poliza e yo re chum se mate yo shi be yo shi kaple ke alwa gana chi yo ru ba che mi ke nya be ne au ma ku kware ya ba ko ri do ke jiru sami je fila gba abe yo $240 million ya dai dura aji nya tola pone honorable Sefachi Agama was on Twitter of Amacham doing of Assembly and Fia majority. Now, the Dapper on the water. My America, the Winston of Venezuela. What are the name of the air title, you know, Lucia. You call Canada or be from what they are for. They watch another. Kevin, I don't know, America, Archo, about Venezuela, about lower president, apart from you, because they point America. Yeah, like long, you know. And I also, yeah, mechanical range of the go buying on the phone. I need to do America, and the one that you know. Wow, I don't know. And the one that the president, the president, what go I over the comment. They will apologize, not just to Venezuela, but to the entire world. They do that, but you know what they are. Actually, now, many Ghana, they are the Mukane American given folk UK, even America, which you cry, which is the advantage of document. A demonstration is already in the American. Near the people, President Donald Trump, where they can live Israel, he has them. The current people are headmaster, that's what's wrong. Right now, I took our need to get there. Come for finding my day. Any other number point out, I need the last one. I think it was the account of American dollar institution. The kind of the national politics mo atɔnɔi wagɛrɛdziwɛ aƒonu adu adao akena va xɔŋgɔ gbɛbɛ bi adu president ko president wɛ dudu abanye efu ɖe name tafra dza abe leke he wodzɔ le Ghana ƒe nyi ke wova yi me he nana aɖuɖaŋkɔa ƒe zidzinɔnɔ me enuwo dzɔ zã kexe nye nuɖaɖia ne xexe me kple Ghana ƒete eya ta ɖe nɔvinye King David le babia se ɖe ŋdi ke be ɖe nu ka nye Ghana ƒe interest be míaŋlɔ agbalẽ ke aɖo ɖe America dukɔ na ɖe enyagbɔgblɔ ɖe le be wobe wova lé amehatsotso ɖe yenye Jewswo ame ɖe gblɔ be meka yi o elabe menye Jews o wogava lé ame bubuwo ebe meka yi o wogalé ame bubuwo ƒe amewo ebe meka yi o kakaka wolé amewo vɔ ɖi wotrɔ ɖe ya ŋutɔ dzi
eye wova lé gake le gɔmedzedze me le yi ke mefana ame ɖeke o ta la ame ɖeke tsɛ mele afani o eya ta magblɔ be we are a committee of nations nu ke dzɔ ɖe dukɔ ɖe dzi ɖe dukɔ susɔ petee ekawo eya ta mi magblɔ be edzɔ le Venezuela ta meka mia Ghana tɔwo eka mi ale gbegbe ne mi mekpɔ naneke tso Venezuela kura tsɛ la meka be mi dze ami le wo gbɔ zãna le míaƒe mɔwo me ta ne hunyahunya ɖe va Venezuela la alɔ Ghana tsɛ ɖe me sigbe ke United Nations Venezuela la ele UN me ne nane dzɔ la eka UN yata me le dzɔdzɔ ne makpɔ UN ƒe statement he a condemn America ƒe afɔɖeɖewo nyateƒe wònyo tsɛ be ami tomemi kuku edze be eya nye America ƒe taɖodzinu keke wɔe be woadi be ne yi woayi ɖe efi mi ava zi ɖe dukɔ mete ŋu fa tome fafa ɖo fi mi haɖe o eya ta nudzɔdzɔ yawo ɖe menye nu wònyo dze be xexe me pete ne da asi ɖe dzi o ke babia ke mabia nye be nenye be Ghana egbe mi tso nyadze be ke nuƒoɖia ta nena mi akɔnta si va be ɖe America ya mi tsɔ ayameʋu do amewo le adzame ya yi ya la lé ke nuƒoɖia ta le fi mi akpa sesẽ kɔ gbɔ va Ghana ɖe America tɔ ɖe woaƒo nu tso ŋua woagblɔ nya ɖe keke be etsitre ɖe yewo ŋua eya ta nu keke menyo na wɔ ɖe megawɔe ɖe nɔviwo o megatsɔe be ya yi ammunitions wole yi si ne yi tso ya ta da bomb ya ta wɔ ake kple kame ta la adze amenuɖia o eya ta President Donald Trump ele be woagbɔ alé ŋku ɖe ŋu nyuie ɖe America tɔwo ŋutɔ woagbɔ alé ŋku ɖe ŋu be eƒe afɔɖeɖewo ɖe mava he America viwo de tukaɖa me weda eya gale power o megale power o mele be ne dzɔ o ta nenye be tsitsi eya le fuɖeni me se ŋtsɔ be America tɔ le nya he ɖom be la tsitsi ɖo gbɔ ta eƒe nuwɔnawo la wole miame to wogblɔ be yi ŋtsɔ kura tse yi va wɔ CT scan alo nua ɖe me va la wɔ scan ta yi be susu kple ŋɖe sia ɖe le eteƒe ne susu eke le eteƒe ŋɖe sia ɖe ke le eteƒe ɖe to Venezuela tɔntɔntɔ tsɔ be security network ɖe eleke gbegbe wòle so porous be foreigners o woate ŋu age ɖe miaƒe dukɔ me ale no less a person than the president and the first lady of their country akɔdzo yi nu ka dzɔ wodɔ alɔ sigbe nu ka dzɔ wode ŋu ɖe anyi sigbe eze ma tɔni eya ta ɖe eŋɖewo ya ɖe menyo be ne miawɔ o gake nenye be wòte ɖe nɔvinye King David kple atiglinyi-tɔwo dzi be honorable Okudzeto issue statement he ɖɔhi ida asi ɖe statement dzi gake nu ka nye Ghana ƒe interest hã mabia be ɖe nu ka nye Ghana ƒe interest le Mali nu ka nye Ghana ƒe interest le Niger at the time President Akufo-Addo nɔ zi dzi kaka wògblɔ be yewoa deploy soldiers o Ghanaian soldiers o woayi ɖe Niger ala fight ameketɔwo he overthrow ƒe president even eya kura tse la international laws o da asi ɖe dzi but nu ka nye míaƒe interest he President Akufo-Addo kpɔ le ma yi me ta wònɔ sese ɖe me kakakaka be yewo ɖe woe ɖa le ECOWAS me yewo ɖo asiwo dzi yewo wɔ ake kple kame yewo ya yewo ŋutɔ ƒe internal affairs yelo so that same interest la egale in existence egbe be míafa ne mía nɔewo afa ne mía nɔewo ke menye be nu keke anɔ ame ɖe si ta ko America tɔwo ƒe nuwɔnawo le nyateƒe me la eɖi ame nu geɖe America tɔwo ɖe to ɖe Cuba dzagbagba be Cuba la ele klo dzi gblẽ Cuba ƒe economy Cuba mate ŋu atsi asi kple edukɔ bubu ɖeke o nenye be wokɔ agba le tɔ dzi hekɔ yie ne Cuba la America tɔwo asi ship so ne le ŋku ɖom la menye nu keke de ame dzi o ne ma susu nye agayi ŋgɔ la makpɔ be apart from the army tomemi
alo mɔmemi ƒe interest America he have le Venezuela la. America is also determined be dukɔ ke wo pete hele aligned to the socialist movement, the socialist countries la. America mele ready be ne akpɔ wo, ne akpɔ ɖe be yewo le dede ɖe esia yi la ne hunyahunya ne nɔ dzi, ne yiwo ame kewo ke nye the other fashion capitalist nations la ne yiwo dede ko ne yiwo nɔ ete ne yiwo va dukɔ meka ɖe dzi be nyo. America le responsible for the collapse of the Soviet Union. Soviet Union was a socialist enclave alo community. Egbenu ka le dzɔdzɔ Ukraine kple Russia ekemi la va wa. And menye nu dzame o. Ta mi ɖe kuku ne wɔe numegawɔe ne hunyahunya ne ge ɖe dukɔ me. Mía pete ne mi nɔ anyi le tome fafa me. Ne international laws wo ɖeɖe ko ɖe ne wɔa dɔ. America ma tɔ anɔ anyi awɔ ase ne ɖokui ko atso anɔ nu ma dze gadzi o. Ta enyi me tsitre ɖe America tɔ ƒe nuwɔnawo le go keme. Ale be ma yi dzi kple gold board. Gold board nya keke le dzɔdzɔ ɖe. Míaƒe ame tsitsiwo gblɔ be ame kekewo nu ke menyo ame ŋu ɖe. Ebe aʋa taflatse ɖe vie le dome. Ne ŋutsu ɖe ƒe nu ke menyo nyɔnu ɖe ŋu ɖe. Nenye be ebe ŋutsu ke le tukutukui ɖe kuratse la, nyɔnu ke mianɔ ɣli do be la, ele yi velo. Sami Dzevi nye ame ɖe keke NPP tɔ la, wo medze be ne yewo kpɔ eƒe toto. Wo medze be ne yewo kpɔ le ŋɖeke me, ne wòle nu nyuie wɔa tse la, ne yewo kpɔe dze si o. Eye Sami Dzevi va nye ame ɖe keke nenye be wòƒu du fifia va dzo dze swimming pool me alo ge dze tɔme la, atiglinyitɔwo aƒo asi nu be Sami Dzevi le fufu do yiwo. Ale be gold board kehe wòle leading la, meka ɖe dzi be ne afi ɖewo la ɖe le be nonɔ asi klo ƒo nu be ele dɔ nyui ɖe wa. If for nothing at all la, from míaƒe gold reserve kehe nɔ mía si, let's assume be NPP nɔ si dzi abe every year la, wowɔa 1 metric ton of gold reserve. So for 8 years la, the amount of gold reserve in Ghana dukɔ si was 8 million metric tons. Hello, 8 metric tons, something. So let's look at it this way. But in just 1 year, a pedika, and this make a pedika quite full in SG had 7th January ke, abe mi a pedika. Ya mi abe gold reserve, actually 8 metric tons. Tony, Fifi la, it's 30 metric tons and still counting. So nenye be Sami Dzevi me wa dɔ nyui ɖe ka wo kajere. Eke didi ɖe menye nu mi atɔ aka ƒui ɖe ta wa. From 8 to 30. Efia be la increase miaƒe gold reserve by 22 metric tons in less than a year. Ya be tse ta wa si gbena. Miaƒete mi nya be gold for reserve program ede mia dzi. Ewɔ be míaƒe currency la, ele stable egbe. Against the dollar la, we are between 10 and 11%. Alo 10 Ghana cedis or 11 Ghana cedis to $1. As compared to nu keke nɔ anyi le NPP time. NPP time eyi dzi kakakaka ɖo 55. Meaning be akɔ 55 Ghana cedi. Happy $1. Yes, inflation 54 under the NPP. You can check. Just use your phone and Google. 55 Yes, under the NPP. 17 Yabanye suswe apo da silesium. But it rise to 55. That's inflation. No, Tony, I'm telling you. Let's just Google and check. Bede. Enu mawejo.
inflation ayi ji kaka ba do 54%. Maupa menuvevere ever said 27%. Abe MPP told us and me target nyebe me deliver 11.5% by close of year 2025. Akema over me down didi kaka do 11.5. Jele 11.5 kaka gbala inflation rate la 6.3. If you have no pasi peji la ele didi up to 6.3 mele gbogbo be no pasi mega le ji gbo. Ake the rate at which ke asio wa ijila is now 6.3%. Yamile gbogbo bele me lose. Fine. Upon Nkrumah press conference a whole address day. Mekarejibe, if they are men enough la, they will come back and eat the humble pie. Be mbemi degap project them. Yami make 960 million Ghana cedis. Yami call it miabe no sorry dollars. Yami call it miabe budget support. Yamelele gbogbobere oh midwagba 214. So let me the 214 and 960 emede ndekere mechi enemy o Tony emi agbobe midwagba. Fine kojo upon Nkrumah no. As at the time MPP no ziji miabe gold values no DD. At least Sami Jemfi has been able to bring out some of these figures. Like Podome 2023 audited account of Yabela me lose 1.18 billion Ghana cedis 2023. Arabe gold for reserve me lose 973 million Ghana cedis. Arabe total losses for 2023 was 2.15 billion. Yami lose under the MPP 2023. Where was Kojo upon Nkrumah then? 2024, me lose go for oil. Me lose 667.79 million under the MPP, under the watch of Bawumia and Kojo upon Nkrumah. That is for gold for oil. Then go for reserve. Me lose 4.18 billion. 2024, okay me. And no total me lose 4.84 billion under the MPP. Ya Egbe, ya the same MPP came on billions of cedis lose. Billions of Ghana cedis lose are now making noise. But me lose 214 million. Tony. So ne lenkrola akobela MPP doesn't mean well for this country. They do not mean well at all. Sami Jemfi le point out newebe egakimiwe ke gbolo leri menye agbadudu onyo ke operational expenses ya onye ne duko bere miko wana ke detome nuke wenye mi apenu gbegblon ta nenye be le nanewa here de game Tony mi chobe studio ke mi le business run le ya mi de 200 million eme kakele nu won mi po 960 million plus Tony de mi do agbadudu yafa so MPP mi de kuku newe mi nyabe opposition mi le and hit kede le mi alo akene many o one day just come out be clean be fair to Ghanaians but amesema asenya government. Yo, Tony, listening to my good friend, Honorable Sefaji Agama, on this gold board issue, the lost, and plea Emenyawela. I want to put it on record where I am highly disappointed and embarrassed. I'm highly disappointed and embarrassed. Why? What have you put before us? Nka ko Daremi Agbobe be discuss. Daremi Agbobe. Upon Nkrumah le gbogbolobe. Amerike una agbale
be aple mi ape sika le sika soe kula obola amela me le experience e ya na be agbadudu wanuka va. Then he went further. Ya le bobolo ne mi be agbadudu ikeva menye mia NPP towe le gbolo be agbadudu va. Menye mia wenye auditors we ke kunume ple NDC towe alo Sami Jenfi. There is one thing I want to put on the record. The position of Sami Jenfi should never be the interest of NDC people, but it should rather be the interest of we Ghanaians. Melechichine and Novi, the younger politicians were coming up, but when issues of national interest is at stake, we should be using the national microscope to watch it prospectively in the interest of Mother Ghana. I am confused. Tony, does it mean that NPP head wagba le gold reserve issues when gold for oil demand? Le mi ape taji mi wagba some amount ta emala e guarantee be ne NDC to chevala you weche watanwanuka watanwagba. If so be it, where are we moving towards as a country? It means that agbake he NDC he IMF le bobolo be NDC dula nemi NDP to cheke mi vala ejebe mi awche nemi gaba duagba more than that of all NDC. Are we for our individual political parties or we are for Ghana? Are we working in the interest of Ghana or we are working in the interest of NPP and NDC? If so be it, it means these two political parties, they are not fit for purpose. If that is what we should be saying by now, it means we are not fit for purpose. And for that matter, Ghanaians should be looking for another alternative. MPP Duagba, over MPP Bagba Dunya, where can MPP like it? That's that warrant there at Duagba. Was that not the reason why the NPP party was voted out of power? Onabagama, I expected you to speak to the issue and speak for Ghana, Mother Ghana. What are you saying? Losses at NPP time, just to justify the loss in the current government. Would that favor Ghana? Why are you defending this thing? Why should I come here and come and defend the NPP towe agbake hemi duvaila ekeke Sami Jenfi he plea of your over nula as Sami Jenfi tola ekpe u mi atola mekpe that agbadu government ala agbadu party work with me and these two parties just to the interest of our own political parties and our personal interests. Please stop it. Let's talk about Ghana. Let's begin to cry for Ghana and move Ghana forward. Let's stop the propaganda. Speak to the issue. They are alleging the American or the Sinala. Amemele experience so. I was expecting you to defend that. Nena blame pe credential, pe experience, doctor wa. You diverted attention just to do propaganda. The studio le fi. Kini apenya selawedi, nuka songbole. Kini apenya selawedi, chenya chino ogwemi le mi wanya the direction at which ke Ghana is moving towards. I am sorry this morning for those few statements coming from you, honorable man of all standards. Justify if the what they say something wrong. Justify it and see that okay, ole qualify, let's move on. And I'm telling Ghanaians that please and please, it is not NPPA Labogolobe Gold Board Edwaba $214 million. So it is not NPP. This came out of the audit report. It is over to you and me to check and see. But then the two of us,
will put it together, reprimand Sami Jemfi, and puts him in the right direction where Echola Agbadula Magavane, the state, Ghana. This is all that I have to say about this. Thank you so very much. Nyasalam Medak when Honorable King David Noble Abaleke ha dem ajirura Medak when Honorable Sefaji Agamaika Pum Dongo ha Sefaji Agamanya Nyapa Amachang Tuama Assemblyman Ola ka Honorable Noble ha enye constituency organizer ne and DP Tony McBoy no so kwaji Medak when Abaleke me oda kapa klimle ebatome my messages you cover ha makro kireko Honorable Maunyo Agbedo message rabe mianko sam akbano Dunu Augustine hado ipe message rabe mianko sam loud and clear idakona Oyimba TV ke message mamleto ekele bonya fia cho Francis Asamanibo a good job at Sohefia Egbenye Banto. Today is the very first of our morning editions of our show of this nature. I'll be back tomorrow same time, so just make sure you don't flick the dial. Now, 30 seconds. Bye-bye. Am I correct? A luminous impression that will create a break. If you can indulge me. Okpari. I beg you. Okpa.